Ikaze bakunze ba Jabiro Sport. Uyu munsi nje kubaganiza ku makuru y'ikipe ya Espoir Football Club yendaga kuzamuka mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ariko kuri iyi sayika bishobora kwisaga mu cyiciro cya gatatu. Muri iki kiganiro turagaruka ku bugambanyi ndetse n'amanyanga yaba yarakorewemo ayobowe n'umutoza wayo mukuru Rumami Marcel wamaze no kwerekeza muri mukeba wayo. Musaba ko wakora subscribe kuri channel ndetse ukanadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. Ni Jabiro Sport. Ndi Idrissa Niyoninya, bahaye ikaze. Tariki ya 11 Gicurasi 2024 nibwo ikipe ya Espoir ibarizwa mu burengerazuba bw'u Rwanda yakatishije itike na kuka yo gukina imikino kamaramaka yo mu cyiciro cya kabiri, aho yashaka itike gisubiza mu cyiciro cya mbere hiruka mu mwaka w'imikino 2021-2022. Nyuma yo gutsindira mu rugo ikipe ya Ivoire Olympic igitego kimwe ku busa, aho yahise iya kabiri n'amanota 57 inyuma ya Vision FC yari yambaye n'amanota 62. Gusa nubwo yarasigaye umukino umwe mu itsinda B ikipe yabarizwagamo, urugamba rwo gushaka itike yo gukina imikino ya kamaramaka ko rumeze nkaho rurangiye, kuko ikipe ya AS Muhanga iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 52 isigaje umukino umwe gusa wa Espoir. Bivuze ko niyo Muhanga yawutsinda yajya amanota 55 mu gihe Espoir yakaba ifite amanota 57, kandi muri buri tsinda hazamuka amakipe abiri gusa. Ni nako byaje kugenda ko ikipe ya AS Muhanga yaje gutera amaga ikipe ya Espoir nyuma y'uko Espoir yatagaragaye ku kibuga cya Muhanga. Birumvikana ko byarakabara ku ikipe ya AS Muhanga, ariko bikaba ibyishimo bisendere bya Espoir nyuma y'uko iteye intambwe y'ijyana mu cyiciro cya mbere. Tariki ya 16 Gicurasi 2024 nibwo ishyanga ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FERWAFA yatumije amakipe ane y'icyiciro cya kabiri yabonye itike yo gukina imikino ya kamaramaka mu nama yo kurebera hamwe igihe imikino ya kamaramaka izatangirira. Muri ayo makipe yaragiye gukina imikino ya kamaramaka harimo ikipe ya Intare FC na Rutsiro, zose zabarizwaga mu itsinda rya mbere A, hamwe na Vision FC ndetse na Espoir ziri mu itsinda rya kabiri rya B. Gusa mbere yaho gato tariki ya 13 Gicurasi 2024 ikipe ya AS Muhanga yari yandikiye FERWAFA itanga ikirego irega Espoir ibirego bigera kuri 2, aho yayiregaga gukinisha abakinnyi batujuje ibyangombwa ndetse no gukinisha umubare wagenwe na FERWAFA. Aho muri iyo baruwa yagiraga Espoir FC ikinisha abakinnyi 34 aho kuba 30 kandi bitemewe. Muri abo 30 bafite lisansi z'ikipe nkuru ndetse n'abandi bandi bafite lisansi mu ikipe ntoya junior, kandi bijyanye n'imyaka bafite bakaba batemerewe kugira izo lisansi kuko barengeje imyaka 20. Muri abo bakinnyi ikipe ya AS Muhanga yavugaga harimo umukongomani witwa Watanga Christian Milembe, Birabone Aphrodisi ndetse n'abarenga yabo Abdallah. Naho kujya gukinisha abakinnyi batujuje ibyangombwa, AS Muhanga yavuga ko umukinnyi Watanga Christian Milembe afite imyirondoro itandukanye haba muri system ya FIFA ndetse no muri FERWAFA Connect. Aho muri FERWAFA yitwa Christian Watanga Milembe, nyamara muri FIFA TMS hagaragaramo imyirondoro 2, aho uwa mbere ari Christian Watanga Milembe ndetse ko kugeza ku itariki 11 Gicurasi 2024 muri system ya FIFA atagaragaragamo. Naho umwirondoro mu ikipe ya Sport akaba ari Christian Watanga Mulemba, aho kuba Christian Watanga Milembe, ndetse akaba abarwa nk'umukinnyi utarengeje imyaka 20 kandi ayirengeje. AS Muhanga ikomeza ivuga ko ubwo Sport yakinaga banze kwandika amazina ye yose bandikaho ngo Christian Watanga ma yivuze Milembe cyangwa Mulemba. Muhanga ikomeza isaba FERWAFA ko Espoir yakurwa amanota yose yabonye ubwo yakinishaga uwo mukino ukina mu izamu. Naho mu nama yahuje abayobozi bane b'amakipe azakina kamaramaka ndetse na FERWAFA yemeje ko Espoir yari izakomeza gukina kamaramaka kubera ko AS Muhanga yatanze ikirego itinze, nkuko tubikesha ikinyamakuru igihe cyavuze ko cyabibwiwe n'uwari muri iyo nama. Naho tariki ya 20 Gicurasi 2024 AS Muhanga yongeye kwandikira FERWAFA isaba gusuzuma ikirego cyayo, maze haciyeho amasaha make FERWAFA isubiza AS Muhanga inkuru nziza yimenyesha ko ari igomba gukina imikino ya kamaramaka nyuma y'uko komisiyo ishinzwe amarushanwa yisuzumye ikirego cyayo. Aho muri iyo baruwa FERWAFA yagiraga iti: dushingiye ku makuru mwaduhaye ku ibaruwa yanyu yo kuwa 20 Gicurasi 2024 yasuzumwe na komisiyo y'amarushanwa igasanga hari umukinnyi wa Espoir witwa Christian Watanga Milemba cyane adafite icyangombwa kimwemerera kujya yitangwa na FERWAFA. Dushingiye ku mwanzuro wa komisiyo y'amarushanwa yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Gicurasi 2024 yemeje ko ikipe ya Espoir ikurwa amanota 3 ku mikino 5 Espoir FC yakinishije uyu mukinnyi mu mwaka w'imikino 2023-2024. Tugendeye ku kuba ikipe ya AS Muhanga ari ikurikiye ikipe ya Espoir ku rutonde rwa shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu itsinda B, tubanikiye tubamenyesha ko ikipe mubere umuyobozi ari izasimbura ikipe ya Espoir mu mikino ya kamaramaka isoza shampiyona playoff iteganyijwe ku wa gatatu tariki ya 22 Gicurasi 2024. Ibi ntabwo bihagije gusa kuko ikipe ya Espoir ishobora kwisanga mu cyiciro cya gatatu biramutse bibaye ngombwa ko imikino uyu mukinnyi yakinye yose kurwaho amanota 3. Uyu munyezamu yakiniye Espoir imikino igiye kuri 17, ni ukuvuga ko mu manota 57 Espoir ifite igomba gukurwaho amanota 51. Birumvikana ko yahita isigana amanota 6. Wajya ku rutonde rwo mu itsinda B Espoir irimo wasanga ikipe yari ya nyuma Arsenal amaze kumanuka ari Impesa ifite amanota 16. Ubwo birumvikana ko ikipe ya Espoir ariyo yahita ibiyanyuma irushwa amanota 10 na Impesa, bigahita bivira nko kumanuka mu cyiciro cya gatatu. Ntabwo nasoza nababwiye ku bintu biri kuvugwa ko umutoza Rumami Marcel wari umutoza mukuru wa Espoir akaba ari nawe wari warizaniye abakinnyi bamwe na bamwe barimo Milembe wateje ikibazo ko ari wo waba wagambaniye ikipe ya Espoir ku mpamvu zitaramenyekana, ndetse nyuma y'uko ikipe yatozaga amaze gukurwaho amanota umwaka w'imikino ukaba warangiye dore ko yari yarasinye umwaka umwe.
bikaba binavuga ko yamaze gusinya imbanziriza amasezerano mu ikipe ya AS Muhanga yo kwitoza nk'uko tubikesha ikinyamakuru Umuseke. Amakuru agenda avugwa hirya no hino ko Romami Marcel wagambaniye ikipe ya Espoir akamena ibanga, dore ko ari wo wari urizi kuko ari wo wakoze ayo manyanga, dore na shampiyona yari igiye kurangira nta rwego na rumwe rurebera umupira wacu rwari rubitahuye. Romami Marcel usanzwe uzwiho kuzamura amakipe mu cyiciro cya mbere nka Gasogi United yatoje amakipe atandukanye arimo nka Rayon Sport anabereye umukinnyi ndetse n'ayandi atandukanye. Reka nsoheza ahangaha nkusaba ko wakora subscribe kuri iyi channel, andi makuru turaza kumenya tuzaza kuyabagerezaho igihe. Nge ndi Idrissa Niyoninya, iyi ni Ijabiro Sport.